danas imamo taj problem služenja, svetih bogosluženja, pa imate narod izrazito, znate, prožet farisejskim duhom i oni recimo dolaze u hramove, a njihovi mentori, takozvani duhovnici, oni ih nalože, potrebit ćemo taj izraz jer je sasvim priličan, nalože ih tim duhom farisejskim i onda oni, znate, prate kako se služba služi. Recimo, i on dođe i gleda carske dveri, recimo. Dmitrij ti zatvorio. I naučenje, znate, da hvata neke trenutke kad se one zatvaraju i kad se otvaraju. I recimo, ako su one otvorene, on kaže, otvorene. Eto. Uvatio je. I sablaznio se. I hoće takvi nekad da izađu iz crkve, jer to nije prava liturgija. Ili recimo neke radnje, ili molitvene radnje sveštenika, znate, kako se nešto čita ili ne čita. Vidite, da se razumijemo, treba čuvati poredak crkve, nije to ništa sporno. Ali, vidite, taj simptom sablažnjavanja, eto, si čuo? Onda tu ima malo i pomjeranja, ti ljudi počnu i da haluciniraju, razumijete? Svašta se tu posle i vidi i čuje i tako dalje, ali sama ta potreba, znate, gle, ili zašto? To je jasan simptom da je ta duša bolesna od te bolesti farisejstva. Znate, s druge strane, nemilosrdne, nema nikakav osjećaj, znate, nema širine u sebi, znate, vrlo rigidna, uska, teška, mrtva, mračna pravednost, mračna ispravnost, super ispravnost, kako otac Serafim okarakterisao.